Hapit na kita mahuman og tanom og lubi no. So diri na tadapita karon sa daplin sapa og tanom og lubi. Ang tirada na ko ani bago na to itanom ang lubi kailangan ato sa butangan og abono ang bangag. Bago na to ipalingkod ang lubi. So siyempre ato sa ning tabunan og yuta ang abono. Ano ba? Para dili malata ang iyang gamot. Ana sikreto dia So tanawan ninyo ang ako ang lubi o dagkuan kay no. Ang breed ani dwarf ni siya. Nya ato i-plaster sig tanom dia no. Unya ato dayong tabunan og yuta. Ana ang sikreto diri sa mag-uuma. So human tanom diri no. Dito na punta sa pikas. Human naman tagtanom dito sa ibabaw. Last na ni diri ang halin niya ha. Butangan niya po na ito ni abono. Para tambok kayo siya ba. Anang sikreto niya ha. Niya, palingkod na ito ni siya. Dapat ang tirada pagtanoman ug asa ang pabor sa bukid. Example diri dapita, patag mo ni diri ha. So okay ra patindog no. So og pasubida gani patakilid na siya paana ba. Sugat sa bukid ang tindog sa lubi. Pero patag man diri okay ra straight on pud tindog. Nga tabunan na pod. Maong kamo pananom na mo lubi para natay paabuton dili kay magsalig rata sa ato ang ginikanan. Dapat maning kamot ta samtang bata pata kay lisod na kaayo nga maminyo tapohon nga wala tay paabuton. Samtang sayo pa maning kamot ta dili ta magsalig sa ato ang ginikanan. Ing ana ang tirada ni Cardong wala nagsalig sa ginikanan. Naning kamot ta para sa ato ang pamilya dili kay magsalig na lang ta. Dili bayalali magpabuhi rata sa ato ang ginikanan. Dapat magkugig yun ta para naatay paabuton. Sundugag ko ninyo ba? Samtang sayo pa maning kamot mananom taning nyo globe tinuod kaning trabaho dili gid ni siya sayon. Kapoy jud ni siya no. Kailangan taas jud ka og pasensya diri ug mubo kag pasensya ani nga trabaho dili jud ka kalahutay kay kaning trabaho kailangan taas ka og pasensya. Kay mubo kag pasensya dili jud ka kalahutay. Maong maning kamot ta kay dili man ta dato dapat maning kamot ta kay pobre man ta lisod pagkaayo magtinapolan ta no mapas mo ang atong bitok ani lisod pod. Maong maning kamot ta kay paerteng paita karong panahona. Bahalag barato ang lobe. Mutanom gihapon ta kay samtang naatay paabuton sa karon og sunod tuig. Mumahal gihapon ang lobe. Maong magtanom ta para naatay paabuton. Maayo man ning lobe kay forever dili maunsa kaysa kanang uban diha ang tanom. Moabot lag pila ka tuig wala na maong ato ning tamnan og lobe. Lesard pan maong kani ang tirada ni Cardong diri ata sa daplin sapa magtanom og lobe. Maong si Kimi karon ang ato ang cameraman gisunod-sunod ta og video ni Madam Kimi. Mao ni karon no medyo diri dapita wala lang ni nahinluan no kay wala man ni naabot og spray. Maong ato ning tamnan diring dapita para dili sayang ang bakante nato nga yuta. Maong ato na ning itanom mao gyapon ang tirada nato no. Pinatindog gyapon pagkatanom ba tabunan gamay ang abono para ang gamot mugunit gyud og maayo. Ana ang sikreto ni Cardong maong maning kamuta samtang sayo pa. Wala bayat ka mag-eskwela no maong diriya ta padulong mananom taglobe maong kamo diha pag eskwela mug tarong para dili mo maparehas nako. Tanawa ni karon tanom-tanom na lang taglobe ani astila ning paita ning kinabuhi ani pero sige lang bahala magtanom-tanom taglobe diriya at least ato ang yuta. Nahuman ra gyud og tanom ang ako ang area og lubi. Lukop na gid ni siya og lubi no. Nakita ninyo. So kanidra so ang nasulod ako nga lubi diri 300 ka punuan. So dito sa pikas napod sa mga 250 ka punuan. So kuan ka buok lubi ang akong natanom. 300 plus 250 equal 550 ang atong natanom nga lubi karong adlaw. So daghan-daghan gid atong natanom nga lubi no. Hulat-hulat na lang pud ta ani sa sulod sa 4 ka tuig nga mamunga ang ato ang lubi nga dwarf. So karon
ako man gisabay ang pagtanom god, tanom og lubi og kalabasa. So diri kanang staking diri kalabasa na pod ang ato ang itanom diri So gilinsahan na nako ni siya stick no, nakita na nyo. May mga stick no. May mga stick ni. Pertindagan ng stick. Ako nagay patungan og kalabasa para dali ra siya, dili sayang pod ang area. Sayang ang area, limpyo niya. Lubira nga to saligan, dili kay lubira to saligan. Siyempre ato po ng tamnan og kalabasa. Ana ang sekreto ni Kardong. So mauro to, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa ako ang video karong adlaw. Siyempre dili ra ako nag-isa na ako body diri, pilailan ako sa inyong body. Dili cool. So mao ni ang ako ang kuan diri mao ni akong pinakakusgan nga body diri Salamat. So mao ni si Kuya Gaga. So tanawan ninyo ang naong na black eye lang kay tungod kay naligid diri basta bakilid ba. So wa jud ka pugong ang iyang TL diri sa kag bukid kay na slide gyud. Pakilid man kay akong bukid gud pero sige lang. Ang importante natay pabuton nga lubi.